Yes, reka tubahe ikaze muri update aho imirwano yaciye ibintu mu bice bigiye bitandukanye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru itari nziza kuri MRDP twirwaneho ndetse no ku bakunzi bayo, ikaba inkuru mbi cyane nanone kandi ku rundi ruhande ku barwanyi ba M23. Ni inkuru imbi rwose muri iki gicamunsi tugiye kugenda tubagezaho nkuko twabasezeranije ko rwose ibintu byose tugomba kugenda tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Aka kanya inkuru tugiye kugarukaho ni inkuru iri kuvuga ko ubu tuvugana ingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa zirimo igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, FDLR ndetse na Wazalendo. Aya masaha rwose ubu nibo bari kugenzura agace ka Puezero cyangwa se hahantu hitwa Puezero hari strategique bari baherutse kwamburwa na MRDP twirwaneho. Ni mu mirwano turi buze kugenda tubabwira yazindutse ndetse inakomeye cyane. Ubu tuvugana nkuko amakuru ari kugenda bivuga cyangwa se atugeraho nuko Puezero yamaze kwigarurirwa n'abarwanyi bari kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Narabibabwenda babwira nti nyaboneka ni umuntu nujya kunumutsinda mu rubanza ukabona ngagiye kujurira, icyo gihe nawe uzatangira ukaze ingamba n'iki byose hari ikimenyetso kizaba cyangwa se hari n'ingingo azababona isa naho imurengera azabagize ate azabagiye kwa Afrika. Ubu tuvugana no Puezero amakuru atugera haravuga ko yamaze kugera mu maboko y'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa. Ntabwo ari ibi gusa turi buze kubagezaho, ubwo izo ni inshamake z'inkuru tugiye kuza tuyibavire imuzi n'umuzingo. Zimwe mu inshamake z'ingenzi turi buze tugiye kubagezaho none reka tubabwire ko ubu tuvugana hano mu gihugu cy'u Burundi ingabo nyinshi zimaze kuhagera, hamaze kugera abasirikare benshi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakaba hamaze kugera abasirikare benshi b'Abatanzania ndetse ngo hakaba hari n'abacancuro benshi bose birunze hano ku kibuga cy'indege. Ubwo birumvikana za Melchior Ndadaye ni mu gihugu cy'u Burundi, bakaba ndetse ngo bari stand by classone kwitegura guhita binjira hano muri Uvira. Ubwo birumvikana nabo baje mu ntambara cyangwa se iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko intambara igiye kuba iyindi hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande indi mirwano iri kuvugwa ndetse inakomeye cyane ni imirwano ivuga ko yabaye ahantu mu gace bitangwa ni za Rubogobo za Bibogobogo. Dufite abantu hari tugiye kubashyira ku murongo cyangwa se tugiye kugenda tuyabagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Dufite byinshi cyane turabagezaho. Mu Burundi ngo umutwe wa Red Tabara usohoye itangazo rikomeye cyane. Umutwe wa Red Tabara mu gihugu cy'u Burundi my friend wikoze mu mitana rwose ubibwira abatanazi uhita usohora itangazo. Uyu mutwe umaze iminsi uvugwa cyane ku butegetsi bw'Igitega bwa Evariste Ndayishimiye bimeze bite? Matata Mponyo uyu atangaje ngo ibintu ngo imitwe yitwaje intwaro ivuga ko rwose cyangwa se donc bivugwa n'iyi mitwe yitwaje intwaro hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turongera kandi tugaruka ku imirwano yongeye kubura mu kibaya cya Ruzizi cyangwa se hano muri Plaine de Ruzizi, dore ko twabagezeho na operation yaramutse cyangwa se yakozwe hano muri iki kibaya. Reka ubundi gato tubanze ducishe publicité gato ubundi duhite tuzana amakuru mu buryo burambuye. Nyaboneka ntujye kure kuko tubazana ikitwa update cyangwa se inkuru zikomeye cyane muri iki gitondo. Bahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision.
wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale do Goma hafi ya rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, reka rero amakuru yacu tuyinjiremo mu buryo burambuye. Mugenzi wacu Vincent already yamaze kuba agera ku murongo wa telefone aho tugiye guhera hano mu gace kasereboye cyangwa se twabonye rwose MRDP twirwaneho banezezwa cyane no kuba aka gace kari kamaze kuba gafatwa, ndetse amakuru akaba yaragiye agaragazwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Vise amakuru ari kugenda kwirakwira cyangwa se aca ku marezo sosiyo hano ku mirongo nkoranyambaga igiye itandukanye aragaragaza ko Puezero yamaze kongera kuba ijya mu maboko y'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa. Amakuru aravuga ngo iki Vincent kuri iyi nkuru ya za Puezero? Nibyo ni imirwano imaze hafi iminsi igera muri 2 mwa bino bice baharwanira. Ejo wabonye yuko MRDP twirwanaho yanasohoye itangazo ivuga yuko ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zabateye zigana Puezero. Naza no gutangaza yuko barasiye indege ya drone y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta. Imirwano yari imaze iminsi hagati y'itsinda rirwana ku butegetsi bwa Kinshasa n'itsinda nyine rirwanya buno butegetsi. Muri iki gitondo n'ubundi hari hazindutse imirwano mu nkengero, ariko na n'ubundi haracyari imirwano muri Fizi mu bice bitandukanye. Amakuru yamaze kutugeraho nuko ingabo za leta bifashijwe n'abahibu, nk'uko ejo twabibonye ko hari abahibu baturutse za Tanganyika bazamuka bajya gufasha Wazalendo ndetse na FARDC n'ingabo z'abarundi n'abacancuro kugira ngo bakomeze kurwana na M23 twirwaneho barebe yuko batigarura uduce twatwigaruriwe na twirwaneho. Byaje kurangira n'iki gitondo ingabo za leta n'ubundi zisubije kama gato ka Puezero ndetse n'ibindi bice bimwe na bimwe byari byafashwe n'abarwanyi batwirwaneho. Ariko n'ubundi Axe Baraka ubundi haracyari imirwano ikomeye cyane. Yego, cyane ko twirwaneho iri gutaha kugira ngo ibe yafata Baraka, ariko ingabo za leta nazo zigakomeza zirwana zireba yuko Baraka itafatwa. Ejo niho ingabo za leta zari zahungiye mu gace bita Rutenda, nyuma rukazijya Tanganyika, nyuma yuko zari zokejwe umuriro n'ingabo batwirwaneho. Ariko aba bahibu bavuye Tanganyika bazamuka bajya za Rutenda, nibo babashije gufata kano gace ka Puezero. None service ubu koko turabyemeza njye rero buriya bitewe n'aba bantu bagiye batangaza izi nkuru sinzi rwose, kuko urabona ibinyamakuru byinshi mo kugenda byandika Puezero, ariko rwose sinzi iyi Puezero twabonye MRDP twirwana bavuga ko batayitakaza, kuyitakaza ari uguhomba byose, ari uguhomba ibice byinshi hano muri za Minembwe. Kuri izi mbaraga FARDC bazikuye aya mahibu ndetse n'abacancuro, izi mbaraga baba bazikuye bakamatanyije Vice kugira ngo bambure twirwana, uko wabonye ko uwitwa Colonel Rugabo yari yavuze ko rwose nta kintu n'iki na kimwe bakora kiruta icyo bakoze mu by'ukuri bayibambura ngo kugira ngo bake iyi Puezero. Izi mbaraga zaba zivuye he? Ese byaba ari byabindi n'ubundi twamaze kubona Kinshasa imaze iminsi iri kwigambira kuvuga ko igiye kwambura M23 ibice byinshi babambuye? Zaba ari zo mbaraga twavuga, izo mbaraga zaba ari zo bakoresheje aho gukura imbaraga ubutetsi bwa Kinshasa niba bahabuze, ariko kuzikoresha nabyo ni ikindi. Tumatuntu nk'uko bivuga tubona bashaka abacancuro, bashaka ingabo z'abarundi, bashyira abana mu gisirikare ndetse n'abandi batandukanye. Ariko kuvuga yuko babura bakura imbaraga byo babubeshye, aho kugira icyo bazikoresha nicyo cyaba ari ikibazo. Kuvuga ko MRDP twirwana none itatakaza kano gace bwaba ari uburyo bwo kwirinda, kubera yuko utsinda burya ni utsindwa. Utsinda aba afite imbaraga zatuma atsinda, aba yagira n'intege zatuma atsinda bitewe n'uko urugamba rwagenze. Ntabwo cyaba ari igitangaza no kuba batakaza Puezero cyangwa kuba barayifashe. Byose birashoboka, burya abahanganye babiri, umwe none ashobora gutsinda ejo noneho agatsindwa, n'ibitanga mu rugamba burundu. Ya amakuru masharo Vincent nimo ndagenda nkura n'ubundi ku mirongo nkoranyambaga, ariko n'ubundi y'abanyamurenge ba hano muri iki gihugu none ahabwo nari maze kubempoza
ndimo ndababaza nti mumbwira ukuntu mwe muhari mutubwira ukuntu Puezero imaze kubatombe. Boro bari kuvuga ko ngo ibyo rwose ngo ni ibinyoma, ngo imirwano ngo ni ibinyoma, ngo ubu intambara iri kubera hano ngo ni mu mitamba niho hari imirwano. Ubwo urumva niyo mpamvu ubwene dufite akazi gakomeye cyane ko gukora, uko urumva impande zimwe ari kubyemeza abandi batangiye kugenda babihakana. Ngiri kubera mu mitamba ahandi ngo ni za ahitwa ngo za Nagiheri ndetse n'ahitwa ngo ni Kirumbi, ahitwa za Nagiheri ndetse na za Kirumbi ngo zafashwe ngo Puezero na FRDC byo nakubwiye ko hari uduce ejo Wazalendo yari yatswe na MDP twirwane uko FRDC yongeye kukwisubiza itangijwe n'indohibo gataba nabyo byatumye Puezero ibatomba. Ya ubwo ibindi byinshi turaza kugenda tubireba mu kindi kiganiro cyacu cyangwa se mu yandi makuru yacu. Reka dukubite n'izindi ngingo z'ingenzi tute kumarira umwanya rwose kuri Puezero. Hanyuma vise amakuru nanone imirwano yo isa nari kwitegurwa ku buryo bukomeye cyane, kuko ubu hari amakuru ava ko ngo ingabo za Kongo ubwo ni FARDC harimo amahibu za Tanzania ndetse n'iz'u Burundi ubu ngo bari hano mu gihugu cy'u Burundi rwose Melchior Ndadaye ku kibuga cy'indege, barimo kugenda basatira umupaka ubuhuza Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari kwitegura kwambuka ngo baza hano muri Uvira. Bimeze bite ibyizi ngabo? Ya makuru nahawe n'umwe mu Barundi ambwira yuko hari indege ziri gukomeza zisimburana, ziri kuba Tanzania, ziri kuba Kinshasa ndetse no mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi zitwaye abasirikare, ahaje abasirikare ba Tanzania ndetse n'abasirikare ba Kongo bavuye Kinshasa, bakaba baje basanga ingabo zabo n'imwe zari ziteguye ku kibuga cy'indege. Ubu ngubu bakaba bari kwitegura kwerekeza Uvira nk'uko bimaze gutangazwa na bamwe mu bantu bari hano ariko harimo n'abatansuru. Ubu bakaba bagiye gufata imodoka berekeza mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko bamaze gupakinga ibikoresho bari bafite ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye guhera mu masaha ya saa 3 kugera saa 4 rero niho bari babirangije bahabwa amabwiriza mu masaha 5 niho itsinda rya mbere ryari rimaze komuka noneho rijya mu mujyi wa Uvira. Aha, ibi nabyo ni ibindi bimenyetso bigaragaza ko ahantu intambara igiye kuba ndetse iribuze kubikomeye. Ni nyuma y'uko twari twahoze tugaruka ku bafatiwe hara muri Plaine de Ruzizi abacanshuro ndetse binagaragara ko imirwano iri kugenda iba. None haje n'abandi Barundi ndetse n'izindi ngabo. Nyamara visa hanga haraza gusha pe. Twabonye mu makuru gatse iti nibaramuka badotera imwe turasubira muri Uvira. None urumva ingabo ziri kugenda ziza ku bwinshi. Ibi ngibi ntibiri gucura intambara visa hano muri iki kibaya. Intambara yo mu kibaya n'ubundi irimo kuko amakuru atangwa n'ibinyamakuru byegamiye kuri M23 n'ikinyamakuru Morning Post kimaze kwandika ko imirwano imeze nabi cyane muri Plaine de Ruzizi. Hashize iminota 30 banditse inkuru bavuga ko guhererekanya amabombe hagati ya AFC M23 FARDC na Wazalendo mu kibaya cya Rusizi bikomeje kandi byahereye mu gitondo. Morning Post bavuga yuko mu gace ka Kanga Rugeje ndetse n'agace bita ikita muri kurupoma ya Kigoma imirwano imeze nabi cyane hagati y'amatsinda rwanda kuko bashyira na AFC M23. Bagatangaza yuko nibura abantu bagera muri 3 bakugira nabo bamaze kwasira ubuzima basingiye ku mirwano y'ikuba. Bakavuga yuko ariko ubuyobozi buri gutangaza bwa Kigoma kandi n'abaserukira M23 bagiye bitanga. Ipoze kwandika rero ibyo bigaragaza yuko imirwano yo yafashe indi ntera kandi ntari ikomeye. N'aka gace bita Kanga gasanzwe kagenzurwa na M23, aka gace bita Rugeje nako kari mu M23, aka gace bita Ikisha kari mu gace kagenzurwa na M23 muri groupe ya Kigoma muri Ntwari ya Uvira. Aha rero ingabo za leta zazindutse zihatera zitangira bazindutse n'abatanshuru nk'uko na Kivu muri Post ikeme. Aha, Kivu Morning Post rwose irimo kugenda iri pura gake. Dukomeze rero n'andi makuru, hari n'andi makuru tugaruke kuri iri tangazo risa naho ribangamiye cyane Evariste Ndayishimiye na bagenzi be. Twirwura ariko tutararigarukaho hari ibindi Kivu Morning Post yanditse nyuma yo kuvuga yuko imirwano ikaze hano muri
kino gice cya Plaine de Ruzizi hagati ya FARDC ndetse n'imbonerakure imaze kuvuga yuko n'ubundi mu bice bya Kiza aho bita Bibogobogo naho imirwano itazi hagati y'abarwanyi barwana ku ruhande rwa Kinshasa ndetse n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa AFM 23 kwirwaneho mu kibuga ari poste rero avuga yuko naho imirwano hagati y'abarwana ku ruhande rwa Kinshasa n'abarwana ku ruhande rwa M23 kwirwaneho nayo imeze nabi ko hari kumvikana amabombe ku buryo bukomeye ari guhanahana hagati ya AFM 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bikaba bivugwa yuko mu burengerazuba bw'agace ka Bibokoboko ariho imirwano ikaze cyane guhera mu gitondo humvikanye amabombe menshi guhera mu macakumi cyane cyane hano mu bice bya Jobojobo ugakomeza ukagera muri Groupement ya Basi Mukunda y'amajyaruguru ndetse no muri secteur ya Mutambara. Akaba yuko abajene benshi bagiye bafatwa na FARDC bakabatwaza intwaro bakaba bari kwerekeza mu gace bita urugeze nk'uko Kivu Morning Post byandika. Kivu Morning Post kavuga yuko abasigire bose batujyana urugezi batangiye guhunga kubera yuko babona ibintu bimeze nabi. Bakagaragaza yuko aje Plaine de Ruzizi ndetse n'ahangaha zayo gurudu naho umutekano umeze nabi kuko ukomeje. Bakagaragaza ko Groupement ya Kigoma Kanga Ruzegera ifitanaho imirwano imeze nabi ko bwandingu sange na Plaine de Ruzizi naho imirwano ikomeje kuba mibi guherwa n'umugoroba kugera mwanya kwamiko n'umuntu poste neza cyane. Ubwo rero numva ko imirwano mu bice byinshi irimo kuvuza ubuhuha. Nagiraga rero ngo twigarukire n'ubundi ku tangazo tumbona rimaze gusorwa mu kanya gato, rikaba ari itangazo rimaze gusorwa n'umutwe wa Red Tabara, bigaragara ko ushobora kuba ugiye kuba uzira cyangwa se uziye Evariste Ndayishimiye ndetse n'abagenzi. Iyi tangazo risohowe na Red Tabara rigaragaza yuko batobora no gutera igihugu cy'u Burundi. Kuko Red Tabara iravuga yuko itemeranywa n'ibyatangajwe na Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umunyamakuru bita Hariyana Verance Victoria, bigatambuka ndetse no kuri televiziyo y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yagaragaje yuko Red Tabara ari ifatanyabikorwa n'u Rwanda, ko itozwa n'u Rwanda igamije kugira ngo ibuze umutekano igihugu cy'u Burundi. Ariko Red Tabara ikavuga ati twebwe ibyo turabyamagana, ariko isaku dushobora kuza mu gihugu cy'u Burundi guhagarika ibikorwa bibi birimo biba. Ati icyo Ndayishimiye avuga yuko dutorezwa mu ishyamba rya Nyungwe arabeshya. Ati kandi niba adashaka yuko tugirana ibiganiro kugira ngo tukemure amakimbirane, ntabwo tuzabyemera kuko guhera 2015 twaramwingingiye, ariko dushobora guhaguruka noneho tukamukura dukoresheje imbaraga. Ibyo avuga ko dukorana na M23 arimo arabeshya. Ati twebwe twagurutse kugira ngo turwanye igitugu washyize mu iki gihugu ukaba uyobora nabi amanywa n'ijoro. Red Tabara mu itangazo ryayo rifite amapaje agera muri 2. Urabona yuko igaragaza yuko yiteguye gukuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu gihe icyo ari cyo cyose itari bwemere yuko bicarana ku meza bakaganira. Kigaragaza yuko amatora azaba batayishimiye kuko azaba nta mucyo urimo, ariko bakavuga ko batazategereza ayo matora. Ni itangazo bamaze kwandika mu kanya ryasinywe n'uwitwa Patrick Rahimana, akaba ari umuvugizi wa Red Tabara. Ibintu bigaragaza ko igihugu cy'u Burundi nacyo gishobora kuba abayobozi batangiye kwicara intebe ishyushye. Ibi ni bigaragaza yuko hashobora kuba ibibazo hagati mu Burundi, kubera yuko Red Tabara nibivuga ati niba utemera ko tuganira dushobora kuza gukuraho ku mbaraga. Ndayishimiye nakavuga ati ntabwo muzankuraho ku mbaraga, ntabwo nzapfa n'ihene nk'abanyekongo nk'uko agenda bigaragaza. Biragaragaza yuko igihe ku gihe umutekano ushobora kuba mubi cyane kurenza uko n'ubundi abanyagihugu bavuga yuko umutekano ari mubi. Kandi bikaba byanagera cyane cyane no muri buno burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo kuko tujya twumva Red Tabara bavuga ko iri muri Repubulika cyangwa se ari muri Kongo, ibi byanagaragaza ko ubwo neva ni nayo mpamvu agiye kongera abasirikare agiye gukomeza kurwana ahangaha.
nicyo kibigaragaza nacyo, kuko murabizi ko mu magambo yagiye avuga yuko yagiye mwabira bice mu kurwanya Red Tabara ndetse n'indi mitwe irwanya ubutegetsi bwe. Niyo mpamvu ubona akomeza kongera abasirikare no mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo, avuga ko agamije kugira ngo arwanye uyu mutwe ubutatera igihugu cye, ariko mu bihe bimwe nkaba mbona ko bishobora guteza ibibazo bikomeye kandi byatera n'intugunda mu karere kose, kuko yagaragaje yuko igihe cyose Red Tabara izabimuteye azahita agaba ibitero ku Rwanda. ibyo byo ntekereza ko ari ikiniraga gusa ubwo ibyo bintu yanabitinyuka koko. Buriya niba Kongo nabonye baratinyutse kurasa mu Rwanda, ntabwo n'Uburundi byagutangaza ubonye batinyutse kurasa mu Rwanda mu gihe baramuka batewe na Red Tabara nk'uko babyivugira. Aha vise ubwo rero nuko nguko ibintu bimeze. Ubwo itangazo ryose urarisomye cyangwa hari warukije? Nabigezemo muri make. Aho ni sawa, reka dukomeze n'izindi nkuru kuko amakuru ni menshi cyane. Twigarukire rero n'ubundi kubikomeje kugenda bivugwa, hanyuma ariko tugaruke nanone ku mirwano yongeye kubura mu kibaya cya Rusizi naho, kugira ngo tubihuze neza. Mu by'ukuri birakenewe cyane kugaruka kuri mirwano iri hano muri iki kibaya muri Plaine de Ruzizi. Nibyo nari maze kubwira ko Kivu Morning Post yavuze ko muri Plaine de Rusizi harimo imirwano nyine hagati ya AFM 23 ndetse n'itsinda rwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Hanyuma se Matata Ponyo atiki? Matata Ponyo mu kiganiro yagiye kuri TV5 Monde yagaragaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo bugaragaza n'ibibazo bitera amakimbirane ndetse no kuvuga ko imitwe yitwaje intwaro atari byo. Avuga yuko igihugu cyo kamwe no gunyereza umutungo wa leta bikorwa n'abayobozi bariho. Mu magambo yari akavuga ko ngo igihugu cya Kongo ngo ariko kiyobowe nabi mu buryo bugaragara kurenza ikindi gihe. Akagaragaza ko impamvu iki gihugu gikomeza kugira imitwe yitwaje intwaro ishingiye ku miyoborere mibi. Akagaragaza ko ari ubuyobozi bushingiye ku moko, bushingiye ku bacamanza barya ibiturire. Akavuga ko ikindi abayobozi bashyira imbere inda yabo ndetse n'icyene wabo Kisekedi ko ashyiraho ubuyobozi ashingiye ku muryango, ashingiye ku bwoko ndetse no ku bucuti afitanye n'abantu. Akagaragaza yuko azasubira mu gihugu cyiwe kandi ameze neza nta kimwaro kimuriho. Akavuga yuko abayobozi benshi b'Abanyafurika bagaragazwa no gushaka iby'inda zabo aho kureba ibyateza igihugu imbere. Akavuga ati nta kindi gihe Kongo yayobowe nabi nk'ubu, ati ndabibona kandi narabivuze mu bihe bitandukanye. Agaragaza ko rero impamvu muzi y'ibibazo byazonze Kongo bihabanye n'ihora rivugwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Aravuga ati nta kindi gihe twigeze tubona leta ibamo abantu batanye amasano n'umuyobozi w'igihugu. Nta kindi gihe twabonye abaminisitiri bafitanye isano na perezida. Nta kindi gihe twabonye abaminisitiri bafitanye bajyaho kubera ubucuti bafitanye na perezida. Ibi byose byatewe rero na Kinshasa utuma imitwe yitwaza intwaro ivuga ati ngendeye ku cyubahiro cyanjye, ku bunyangamugayo bwanjye, ati ntabwo nshobora gukorana n'ubutegetsi bwijanditse mu gusahura umutungo w'igihugu no muri ruswa. Ati njyewe ntabwo ibyo mbyifuza. Ati nta na rimwe, nta gihe na kimwe. Ati Kongo yayobowe nabi nk'uko iyobowe ubu ngubu na Kisekedi. Agaruka ku kibazo rero by'umutekano gucyura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Matata Ponyo avuga ko kuba AFM 23 yarafashe umujyi wa Goma, ikunda igisirikare cya leta ya Kongo, bigaragaza ko gutsinda intambara bisaba kugira igisirikare gifite imyitwarire myiza ndetse n'imiyoborere ihamye nk'uko yabigaragaje. Akavuga ati rero n'ikindi gihe bizakomeza bire batsindwe kubera yuko igisirikare cyabo kitatekanye, kidafite umutekano ndetse n'umutuzo. Aravuga ati abantu bareba gusa ku mutwe, ariko se ni ibihe bibazo mu byatumye habaho uyu mutwe. Ati imiyoborere mibi nta kindi gihe nigeze mbona ibaho iyobowe. Ati Kongo iyobowe nabi, atari ku ngubu iyobowe nabi kubera ko Kongo nta gati kubona kayiyoboye. Ati ntabwo wagira igihugu gifite ingengo y'imari ya miliyari 5 z'amadolari igihe nari minisitiri w'intebe. Ati imishahara yarishyurwaga ati tariki ya 15 za buri kwezi. Ati imihanda yarubakwaga, ati ibyo ubucuruzi bwakorwaga neza.
ati ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukagenda neza, ati ariko kampanyi z'ubwikorezi bwo mu kirere ati ntizigikora, kampanyi zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ntizigikora, ati ibyo byose bishingiye ku kuba ingengo y'imari ikoreshwa nabi kandi igakoreshwa na Tshisekedi n'umuryango we mu nyungu zabo bwite. Yanenze ubutegetsi agaragaza ibintu byinshi bituma ubutegetsi budakora neza n'impamvu arabigaragaza mu buryo buri detaye. ndumva vise ibintu rwose bitorosha ahangaha muri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma kandi banakomeza kugenda bitana ba mwana. Ibintu rero nava ko bitoroshye n'aka na gato. Vise ubwo rero twahita dusimbukira muri update niba wenda bitarenze iminota 5 kugira ngo dusoze rwose update zacu dukomeze n'andi makuru. Umwanya nuwe tugezeho update. Kamere ku rutonde rwashyizwe hanze na bamwe mu banyamurenge bagaragaza yuko bamwe wabo babatengushye bakajya kwifatanya na Patrick Muyaya. Hashyizwe hanze urutonde rw'abantu 14 bagaragazwa nk'urubyiruko bari muri twirwana ariko bakaza kwitengwa bakajya muri mu ishyaka rya Kinshasa riri ku butegetsi rya UDPS. Bakavuga yuko abenshi bavukiye za Minembwe ndetse n'abita za Ndoro. Bakavuga ko harimo witwa Kere Mugisha, hakaba witwa Doni Moyize Nzabakiza, Espoir Makangata, Baptiste Mozo, Albert Mahirwe. Bakavuga ko ubita Mitsi Muragwa, David Ndayisaba, John Mugisha, Terien Ngendahayo, Espoir Bineza, Mbana nayo Muhire Bienveni Muganirizi. Abo bose bakavuga yuko ari abagambanira twirwaneho mu bihe bitandukanye. Felix Tshisekedi nawe amaze gutumirwa mu masengesho yo gushima Imana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba amaze kwakira invitation ahawe na Trump nk'uko Presidence ya Kongo yabitangaje. Ikindi nuko uyu munsi wa kane muri teritwari ya Chabunda hari imyigaragambyo ikorwa na sosiyete sivile ndetse n'urubyiruko basaba yuko Wazalendo yakwaka imbunda kubera ko ikomeje kubabuza umutekano. Bakagaragaza yuko iminsi 2 ikize guhera ku wa kabiri kugera no munsi abaturage nabo bagaragaje ko ubwicanyi bukomeje kuba ganze ahapfuye abantu 2 bishwe na Wazalendo. Mu birometero 40 uvaho bita Katungu ugana muri Chabunda Centre ngaho imyigaragambyo ikomeje kuba nyinshi ariko ikurikiye n'ubujura butoroshye. Bakavuga yuko na barriere zitandukanye zikomeza gushyirwaho na Wazalendo. Abaturage bakabyamagana kukavuga yuko batazahagarika rero imyigaragambyo mu gihe cyose Wazalendo ifite imbunda. Bakavuga ko uwitwa Merwa Pakitara Andre ni perezida w'ubutegetsi bw'urubyiruko muri Chabunda, avuga yuko ibikorwa na Wazalendo bibuza abaturage umutekano n'umudendezo rusange, agasaba leta yuko yakora ibishoboka byose abaturage bakaba babona umutekano baka Wazalendo intwaro. Bakavuga ko guhera saa 4 kugera saa 12 kumvikanye n'urufaya rw'amasasu ahapfuye abantu 4 n'ubundi harimo abanyeshuri 2 abandi 2 bagakomereka ndetse n'abasivile 2. Bakagaragaza yuko ibyo byose bigirwa mu ruhare n'umutwe wa Wazalendo. Mu gihugu cy'u Burundi naho aravuga yuko bigera mu 12,500 zikomeje guhura n'ibibazo bitandukanye, ari abanyekongo babujijwe gusubira mu gihugu cyabo. Ubu bakaba barafunze bacatse gusubirayo ku mbaraga, ariko igihugu cy'u Burundi kikabyanga kikavuga yuko batemerewe gusubirayo batababwiye yuko bishoboka. Ibi rero kandi ibibazo bikomeje kugaragaza n'imiryango nterankunga ikorera mu Burundi ndetse n'itabara imbabare. Rubero nakavugwa abantu 2 bamaze kwitwa n'umutwe wa ADF muri iki gitondo nk'uko sosiyete sivile ibitangaza. Bakavuga yuko bicwa hitwa MTM mu gace ka Mangurujipo, bakaba bishwe barashwe nk'uko amakuru atangwa na sosiyete sivile abigaragaza. Bakavuga ko ADF ikomeje kwica abantu mu bihe bitandukanye kandi ibahura uko baremwe. Kamituga muri Mwenga naho haravugwa imyigaragambyo, naho haravuga imyigaragambyo ikomeye imaze iminsi bayigera muri 3 mu gace bita Kirurwe mu Ngode, aho ngaho naho amashanyarazi akaba yakuweho. Naho abaturage bakaba bigaragambye bavuga yuko Wazalendo ikomeje kubagirira nabi no gukora ibikorwa bitandukanye. Bakavuga ko batazareka imyigaragambyo mu gihe iyi Wazalendo ikomeje kuba ifite intwaro. Ikindi gitangazwa nuko muri Tanganyika hatangiye nyine ingendo
ziva Karundu zijya muri Tanzania. Ubwato bwa mbere bukaba bwombotse buva Baraka bugera Karemi, ubundi bukava Karundu bujya muri Tanzania nk'uko amakuru ajya hanze abivuga. Ibindi bitangazwa nuko mu Burundi aravuga yuko imbonerakure zigera muri 35 zimaze gufata ubuzima ze gufungwa, zagerejwe i Bujumbura, zikurikiranwe ku kuba zarambutse umupaka wa Rusizi zibunga imirwano yari iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho zari zarohereje guhangana na M23. Dusoreze muri Zimbabwe, ambasaderi w'u Rwanda muri Zimbabwe Musoni James uyoboye igikorwa ahuriyeho n'abandi badiplomate muri Afurika bakorera muri Zimbabwe cyo gutangira gukusanya inkunga yo gufasha abaturage bo mu bihugu birimo Malawi, Mozambique na Afurika y'Epfo byibasiwe n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi iherutse kuhagwa. Numva twasorerwa hano. Urakoze cyane Vincent. Nawe nagushimira.